Pozdrav svima i dobrodošli na mom kanalu. Ovom prilikom ću vam pokazati kako na Telegramu postaviti melodiju MP3 zvona da vam zvoni umjesto obične. Pa da počnemo. Uđete u Telegram, zatim je 3 ravne linije sa strane, a onda u podešavanje. Zatim idete prema dolje, onda kliknete na obavešteni zvuci. A zatim uđete u melodiju zvona, piše tu. Prije samog početka, znači treba da preuzmete muziku MP3 preko nekog programa ili preko YouTube-a, skinete i sačuvate na neki od foldera, kao ja što sam recimo u ovom slučaju sačuvao na ovom folderu muzika. Kliknete, a zatim možda će vam se onda prikazati muzika MP3, znači sva muzika koju smo preuzeli. Vidite se MP3. Tako će i vama biti kada preuzmete ili skinete sa YouTube-a, sačuvate neke od foldera i onda će vam ovako prikazati muziku MP3. I u ovom slučaju ja ću da odaberem recimo Beogradski sindikat 0. Da postavim da mi zvoni na Telegram. I onda da bi potvrdili to, kliknete na ovo OK. Evo, kao i sami što vidite, znači melodije postane Beogradski sindikat. Znači kada me neko bude pozivao, tako će da mi zvoni, a isto tako i vama kada budete postavili, isto će vam da vam zvoni kada vas neko zove i to mjesečno. To je bilo sve u ovom klipu. Nadam se da vam se svidio. Zapratite me na ovom kanalu radi još videa koji će biti uskoro objavljen. Pozdrav do gledanja.